Ovako se radi, ako hoćete napola ga lipo stavite. Evo. Tako da pokažem. Pa vi recite, evo vam se to sviđa. Nema veze što vam šung ode iz njega ča. Kada ona dolazi na juhu, dolazi ona mesa pojiste. Što je vama draže? Juha ili meso? Eto, gledajte vi lipo ovo. Evo. Sada će sve lipo izaći vanka, kao što vidite. Evo. Lipo ovo. Evo. Igla samo služi da bude lakše naješkati. I ovamo na ovaj zarezani dio stavimo ovo govno. Ovako. Ovako. I onda ga lipo ciloga okomotate ka malu bebu s ovim. Evo. Tako. Da ne bi ispalo da ja neću pokažem. Sve pada. Regu. Silikon. Evo ga. Tu. Još malo. Ne valja štediti na silikonu. Evo. Jedan dio. Ovako. Imamo sada i drugi dio. Ovako. Tu. Gdje je ovo dudica. Ovako. 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 Tu. Značimo mu usta. Ovako. Tu. Tu. Evo, i ovo je sređeno. I to vam je to. Može gasiti.